He tau hau te hunga nei ki Te Ao Māori. Engari, kua ngana rātou ki te ako. Nā reira, he tohu pai tērā kei te matakai mo te reo, ngā kōrero, ngā hitori o te rohe nei, me ngā tikanga. Ka mahi a Tuahiwi Education i a rātou awhiawhi ki te marae o Tuahiwi. E ai kia Lynn Harata te aika, tetahi o ngā kaiwhakatū o te tōpūtanga, he kaupapa hira tā rātou mahi. Ko te kaupapa whakahirahira kia au i te Tuahiwi, ko mātou e arahi ana te kaupapa ara ngā kanohi o te iwi kāinga, e kōrero ana a mātou kōrero. He menetia waihanga a Perry Neil, ko tāna he mea waiwai kia mōhio pū ki ngā tirohanga Māori. Our industry is changing a lot, and there's more of an emphasis on the importance of Māoridom and the history of the land where we undertake projects and things, and also interaction and engagement with local iwi and Māori. So we hope to be able to use this as the start of that journey for us. I also feel like my teaching can now be more nuanced and more localised rather than just teaching one big picture. I already feel like I have so many more tools to teach my students, my akonga, about what's happened here, and so they can kind of ground themselves in the identity of this place and make that connection. He nui anō ngā awhiawhi ka whakatū hei te anamata. I tēnei wā, kei te aroa te aika ki ngā uri whakaheke hei whai i o rātou nei mahi. Ko te tetahi o ngā tino moe kia whai ngā rangatahi, e āhei ana ki te arahi hoki i ēnei mahi, kia kaua e noho mātou mo te wāroa me whakapakari ngā rangatahi o roto i te hapu nei, kia whai i tēnei kaupapa. Mo te wā nei, ka haere tonu ngā awhiawhi mā rātou e hiahia ana te honohono atu ki Te Ao Māori. Halle Taite-Pitama, Tahu News. Ko te reo, te taka.